So ngunambula ku vanhu lava va ka Gaza lava la ku pfuna ngopfu magaza ku na vanhu ngombo loko a xava xin'wana na xin'wana slip ka Facebook a xava yini slip va le ku cheka cheka vele ku swi languteni ko va ku va nga ka va nga n'wi teli sweswi mara in the future va ta n'wi fikela baka auction madam loko kuma ku a bank account ka rava nchumu va teka swingolongondlwani va mitekela na swin'wana na swin'wanyana va fiki kwalaho kwalaho na va fiki sweswi personal ngopfu va safe sati na vana va safe manager phela no nghena kereke va ku veka music wa n'wina nghena ka kuna kereke kuna vujelo famba kunje mani randi vujelo ni kerekeni manager ikombela mkhoma tifoni ta ku huma ka Shangani gang na ku vakacha na hina ku fana na lava va ti baby couches le i Shangani gang la ihlela hinkwaswo leswi rhumelisaka Gaza vumene vunanga naswona hi tlangela ku humelela lokukulu na lokuntsongo hikuva hinkwerhu hi le ku tlakuseni ka ririmi na ndhavuko wa Xitsonga leyi i Shangani gang shangi mjani mashaka mjani magaza mashaka menshi nimshaweta ayikweni bush matsonga mele ku kun'wana minjhani va ka xikukwani minjhani ka va ka xikukwani le ka ti baby couches i ti baby couches or yini baby coaches baby coaches yeah like a chaser ben something like that ku na xitathu kwa ku tsanini ndawo hinkwato yeah ka Malamulele ile the shark bite ne kuna swakudya la kuna mabyala kuna ti juice kuna tiya wena vafundhisi va make sure ku va accommodate ka timhaka ta ti juice mina namuntlha ni dya matomani makoka lawa madam ta tshama yena midya before ya mahlweni mani vona musi ya kuna khawash ano khawash ikona kuna khawash i mali mukambeni 130 tsengo n'wana wa le hansi ngopfu ayile ile tembisa layo ayina lexa xo inani lawani mana swilo hinkwaswo la va teka hinkwaswo leswi swi nga wela hansi yi kona lawani so xin'wana xa ku lo mina maswako ni sasekini ne a ni vuli xikandava ni vula ku ni mbali jesi ra Shangani gang leriwani ra rini Wednesday se hi karhele 360 jesi leriwani and then xikipa ni cha ku hluvula na xo ku na xikipa la ndzeni la xa blue i 260 loko ri Gauteng price yo yaleyo mara loko u le Gauteng u ngetela 100 rand and then we courier it to you swanda hitisa hi phephi kumbe swin'wana na swin'wana hambi hi nga xi chela le bazini ra ka mo hi nga va promote mara no mabazi lama lama madla ma fika ra fika bushu bazi ra fika ka Malamulele ra hina le ka xikukwani amla ta ku bazi ri la ro stakataka ku na lera ni nga twa mahemu ku u nga ku ra stakataka ra khohlola na rona hayi ri ta khohlola ri za ri ya xi fikisa xikipa lexiwani na jesi ra kona ra hina ra Shangani gang hayi le nyipile so loko ku le thembisa le xitsetla a hi lavi na 100 rand 360 jesi 260 xikipa and ku ta ka ku hisa ku nga ri khale a hi making sure hi kuma xikipa u nge mbali jesi ra X ya wena leyi mi nga hambana 7 years a ra ha ku pfumeli loko pfumela jesi leriya so please a hi kumeni swa kahle swa saseka ene jesi ra ntima ri fanela munhu un'wana na un'wana u tshukile a wu tshukangi Sasekile, lenda bihini. midlili o yini hinkwaswo ra nghena a hi sasekeni vanhu va hina mi nga endli leswaku mi ya gym mi ya kuma mi ri summer body fanele fambelana na mpahla mara hi nge za hi rivala tiko ri yime hi milenge ku na phati ya muti la ku na phati ya muti ni twe va ku hlamula ndlela nga ku se va n'wi susa ka xitulu lexiya ve hi menemene mara hi menemene ya ka Gaza hi menemene ya tipolotiki hayi Gaza bosh so kahle timhaka leti ta ku kumbexani u dzaha swidzidziharisi u nga va ku ri ntiyiso mata ku loko dima xa swi vula ne van'wana va na problem yo va dzaha swidzidziharisi ni va na problem ene a ni nga ri sure ku xi vula demand va ni ku xi vula lowa n'wasati u nga ku na lowa n'wasati u na ku pfa swi endla a ni ma swi tsundzuka xitirhi van'wana loko se va twa swidzidziharisi va pfuka hi 12 va hi rhuketela ka Twitter ene yena luya a rhandzaku ngopfu ku endla yini ku rhuketela mara la mu musa ku hi Floyd Chivambo mi twa njhani hi Floyd Chivambo ku va a ri business consultant for a new party no I think i mhaka ya kahle swinene lexi ni tsakisaka hi Floyd ku munhu xo sungula u ye xikolweni politiki wa yi tiva
loko mo ya hi ku lavisisa ku Floyd Chivambo Imani mi ta swi tiva ku Floyd u veka vurhangeri bya SASCO bya ANC Youth League bya YCL a tirha ka SACP a va ka vandla ra ANC a va ka vandla leriya ra jaha leriya ra le ka Seshego leriya ivi a va ka vandla leriya ra huma hala nkandla leriya no so vakulu tiphati hinkwato ne mara ta ku jaha leriya ro huma Seshego ya swi vule why mi nga vuli ku phati i phati leya yo mbala tibereta to tshuka longe maboots parliament ya na tihovorolo Ya, va fika leyo- va khosakhosa hansi na swin'wanana yo complaina ku ri ka titimela fa va endla yini loko titimela fa ku fambisiwa tiko ku lo bule mara munhu ka titimela swi rhongo ngopfu so mara I think i mhaka ya kahle because imani jara kona jaha leriya ri nga luzanyana weight loko jaha ra ka Xivambu ri famba a chavisa sweswo so mbula ku swi endleka ku eka Floyd Chivambo yeah. swi endla weight yi vuya hala jaha leriya no yi nge vuyi loko mi cheka phati leya ka Muhonisi yeah yi ta teka vanhu lava nga disgruntled aka phati leyi nga na 40% sweswiwani a parliament yi ta tlhela yi teka ka phati ya jaha ra le Seshego because laya ku tirha iron fist laya is either ku teka leswi ri swi vulaku or the highway kumbe yeah ka leya ya le nkandla na yona phati liya already mi swi vonini ku na national organizer leyi nga tshika laha kandla leyi ku na vanhu vo tala va nga ku tshikeni ka vandla ra le kandla so vanhu lava hinkwavo va ta ya va ya kwihi aka jaha ra ka Xivambu hi ku vona ka mina mara loko mi cheka phati ya hina leyi nga na 40% a ya ha swi koti ku va yi koka vantshwa rinoko because switshembiso swa vona swa vulombe a swi humeleli hi ku ya hi leswi va nga hi tshembisa swona or swi na matihlo ku swi ya ka vumani mara loko mi ya ka phati liya ya le a kandla yi tele vakhalabya yi tele vakhalabya yi na tiphesente ta kahle palamende mara hi le ku tirhiseni ku tshama ku ri ku holoviweni ku ri laya u tlela u pfule tihlo rin'we because a wu swi tivi ku mundzuku u ta pfuka u ri palamende or u ta pfuka u nga ha ri kona palamende u ta pfuka wa ha ri na sati or u ta pfuka se u ri na deputy so swi tele ngopfu swa hala kaya a ku huhiwi le mara no twa nga ku kumbexani laha ka jaha ra ka Muhonisi na ntombi leyi le kandla kumbexani ku ve ku va na khomana nyana swi nga ha fambi kahle no cause le ka Munhu wa Twitter tiya. le ka Twitter mi vona ku chai le ka Twitter ne a ti vyango hi chauke vanhu lava vambirhi na mina sure a ni sure cause no man vanhu lavani va tivana lava Yeah. a va tivani xihomu lava mbula ku a swi tikomba a va tivana ximunhu lava phela rito leri a nga ri tirhisa leri a nga ta hi nga ri vuli ra ro ri nga basangi a nga kona n'wansati a nga ta ku tirhisela rito leriya ku hava n'wansati a nga swi vula ku va tivana wala onge va tivana mo hi ku onge va tivana exactly ya onge va tivana kumbexani a va tivana ivi va vona lavaya va halaya va ri na un'wanyana wo saseka ku tlula vona se va va na jealous na swin'wana na swin'wanyana okay na xin'wana xivutiso based on the political parties ne because Botnyiko Floyd yi tekile ku consultate ku laveka party yintshwa kumbexana ku laveka party yintshwa loko mo chakela South Africa na titengo wa tiphati ya and loko ka ku branchiwa out so swi endla ku ri na loko ku votiwa a swa ha twisiseki hi ku mi ta kuma ku ri okay hi ta ku na phati yo karhi leyi kombaka yi nga wina ya and then ku fomiwa phati yin'wana ku huma 3 wa vanhu and then ku fomiwa phati yin'wana ku huma 5 wa vanhu mara ku na tiphati tin'wana and leswi vanhu lava ku swi vula hi mhaka loko hi cheka ku vota tiphati to fana vo DA valungu a va branch out ma swi vona so I think like mina ni hleketa ku loko hi kha hina swiphataphatani hi nyika vayisela va tinambara Yeah. because sweswiwani ku ta ku ri na mayiwu ya Africa yi ya va na 5% leyi nga yi teka ka ANC yi teka ka EFF yi teka ka MK na vo ATM na swinini vona xin'wana xiphatani lexi tumbuluka futhi xi teka 2% xi teka yinini and then a ta valungu letiya ti va khati ya henhla i va tlhela va hi pfuma futhi ma swi lava ku va tlhela va hi pfuma futhi ma swi tiva ku Solomon a ri na wasati vangani so a swi ri mani xitirheni vuton'wini ya Solomon a ri na wasati vangani vo tala ngopfu swigangu ke a swi ri mani xitirheni vuton'wini so timhaka ta mavandla ya tipolotiki no chaka ku mi ta njaja na swi lava ku fana na xona so timhaka ta tipolotiki a ti korisi hi mhaka ku na ndlala tikweni ene ku na vanhu vo tala va nga swi lavi ku fumiwa va lava ku fuma ku na vanhu vo tala va fila ku aggrieved aka mavandla ya tipolotiki hinkwawo laha hi nga na mona a South Africa mara ku na mali leyi nga ku tirheni hi ku ya hi mina leyi sukaku a Cape Town
na le Malawi. Ayi le malawani. Mbula kumfundisa ingayinyikenyana mali. Hayi, yaleyo. Yatika. So mara mina ni vona nga ku mali leyi nga ku hi hangalaseni na tikweni hi ku ya hi xipolitiki yi huma a Cape Town. Ku ri hi va divided. Loko hi va divided hi lose focus. Focus leyiwani hi lose njhani na swilo leswi hi nga hlangana hi swona a Cape Town. Hi mhaka Freedom Charter. Ha swi koti ku swi endla because un'wana u kokela leni un'wana a kokela hala un'wana a kokela hala. That's why loko mi ya ka Mahonisi ku na gravel road. Mi ya a Jim Jones ku na gravel road. Mi ya ka Malamulele ku le xidididini xi vandle Kasi why honest no Jim Jones mo huma kwala. onge nga ku noma kwala. Okay. So mara amatshan'wini ya ku hisa vukorhokeri ka vanhu hi le kokelanini ku fanele ku fuma mani munhu mi nyika xikombiso hi le Jim Jones Hala ba huma ko mali. hala ni huma kona KwaZulu na mani va huma kwa KwaZulu. ka Zulu Ko Bot Elias. he bana hayi phela misava leyitsongo mara Mami vonyana ku na ku na na swi vona nyana ku kanjani kanjani Swa tikomba. lenyana leriwani kambe ri buma na le ka Zulu sasekini mi. so loko mi cheka a tikweni ra hina ne hi ndzuwe hi hluvuko wa xikolo tliliniki na post office hi mhaka ku na ku kokelana ndhuna ya hala mugangeni wa hala yi ri no xikolo xi fanele xi ta ku hala ka mina yin'wana yi ku no xi fanele xi ta ku hala wani hi mhaka va lava ku benefit ma swi vona nyana se nhluvuko lowo hindza xikolo xa ka Mahonisi tliliniki ya ka Mavambi Speaking of that, na Jim Jones. Ko na primary ntsena ne. ya ku na primary Mano munhu phaya ka Mavambi high school. or ka Mahonisi Kumba ka Mahonisi. Asini swisuku hayi. a hi lwela na Apollo yinene sweswi Jim Jones ku Apollo ya vekeliwa kwihi hina hi ku Apollo yi vekeliwe xikolweni ku ri vana va ta kota ku hlaya ri za ri pela swi ta kwa swi ku never Ya Apollo ya a tavern ya bosa mboya ka Charlie hala ka hina ya farm. and must talk Apollo ile ku sweswi yi le tavern Le ya ka Charlie. Ai le ya ka Charlie. Aka manu ekwele la wifi. mara must talk tatani lowa le kandla luya Yeah. uze aba attackeni or aba amahungwini le mulongweni ya vanhu ku kolota xibalo Swi vulavula ngopfu leswiya. But speaking of that, namuntlha hina lucky. yeah Ro hina munhu la tiva ku hi mixaka ya le ya swibalo. Balo I tax ma 2000. yeah Nga una problem aya ka comments ka YouTube swa tirha hi fanele hi lulamisa kwalwana xibalo I tax yeah demand ya ku se kona problem papali ya ku se kona problem ai xikhalazwana kokwana lava ku Xikhaladzwane. ku se kona problem ne ya mayelana na swibalo so mina la ku tiva okay namuntlha hina tatani ngobe Mlandza. Mlandza ku endla ya hey sweswi ya hey Hayi. loko imphathaphata Hayi, swa fika mara must talk xivongo a xi rhukete swivongo swa Xitsonga hinkwaswo swi fika kwihi? xa ka hina ne xaka hina xa ka hina xi nandziha ngopfu kwa Wow, swi nge endleki. xaka chauke Xakaxaka swi nga endleki. ka ngite ribyeni la Hayi. must talk xa ka xirinda xi njhani ni xirhandza ngo xaka xirini nghena ndlwini hi ri vambirhi na tipampers hi huma hi ri vanharhu eh mchini wa Hayi, xakaxaka ndza xi cheka kahle xa mhani xakaxaka. na xirhuketele mara xaka xirini ta va nghena ndlwini va ri va tum va ri vanharhu ka tirhiwa ka xirinda so sorry ma no va ku tweni nga ndlela namuntlha no mara mi dya swakudya swa kahle masonja spinachi masonja chakalaka Na na chakalaka. chakalaka na masonja tin'wana ti nga cheliwa matuka hi ya no leswi swa akanyana miri ve ri masonja na ma pfuna loko muti mi kuma ku na swin'wana swa load shedding yana kwala so swi kahle ngopfu ku mi dya masonja a ni ma dyeli swona na ha ri munhu na tiya a ni ma dyeli ku na hina Mr Ngobeni hi kombela mi hi byela ku munhu okay sungula ku mi hi byela ku ri hi n'wina mani mi specialize hi ku ri loko se hi ya mahlweni vanhu va swi tiva ku why hi tshama na n'wina laha and why hi mi vutisa ti-specific questions Okay. Na vito hi mina Wisani. ka timolweni va ku buti lava va nga ka Shangani gang Vito ni Wisani. Yeah. Xivongo hi tirhisa yingwani mara ni va ka Ngoveni. oh okay Se a no la ku clear sweswo mi nga ta va ku hambana. oh okay Tibukwini I yingwani mara ya xivongo hi Ngoveni. okay Yeah, so ni accountant, professional accountant. Se ni dila hi swa registered company, swa taxing,
so compile la ni kombe ku swi clear ni endla compiled financial statements hayi audited because swa hambana swinene mara a hi tlhantlheni nyana laha ka ti-financial statements because hina ma 2K hina vanhu va ku tala va nga swi tivi ti-financial statements i yini lava khale va ta ku na balance sheet ku na income statement sweswo swi cincile sweswiwani hi statement of financial position and performance mi nga swi tlhantlhatlhantlhanyana va kota ku swi tiva vanhu ku hi vulavula hi financial statement okay financial statement kahle i nkatsakanyo wa ku company yi tirhi njhani for the previous year swi reportiwa in the next year so swi nga vutisiwa munhu un'wana I think I don't know ku a ku ri va yini a vutisa ku 40 million yi ye kwihi a ku na ku nghena a ni nge ti swa last year and then va ku no mara swi hele is it sports yeah I think it's yeah so va Danny Jordan swin'wana swo taniya oh lapha ka penny nga ta hi ku no problem and when it is that's one is yeah mara normally loko u nghena u teka over va nyika hand over u tiva ku a ku humeleli yini in the previous financial year so loko u ri nhloko ya something u fane at least u kota ku swi hlamusela Mr. Ngoveni loko mbalavula ku loko munhu a nghena ku na hand over se loko no teka xivuya ni fane ni nyikiwa hand over ku humelele yini vutomi bya yena hayi hala ka business hand over yi na koka ngopfu because ku nga ta tiva ku okay financial position a yi ri njhani timali ti tirhi njhani kahle ku ngheni mali muni ku humi mali muni yi tirhi yini yi xavi yini na yini ku sele mali muni profit or ku vi na loss ya mali muni okay so loko u za va ku munhu u kolota xibalo kumbe tax u fika njhani ka timhaka to maka kolota it's either it's a business or personal okay so ka personal minkarhi yo tala vanhu va ignora ku submita ti-return income tax return and swilo leswi va swi vulavula va swi I think ne le ka social media nele ka ti-billboard na le ka ti-billboard and ku va ku ti-board letikulu na le ka TV na le ka radio va swi vula ku kusukela siku ro karhi ku fika ro karhi ku ta va mi pfuleriwile na ti-individuals ku mi file ti-returns ku fana na this year from the 7 up to the 20 ta July va endla swin'wana va ngo auto assessment then from the 21 ta July to the 20 ta October auto assessment eliya ya vanhu vo hola ntsengo wo karhi ku fikela ka wo karhi or kanjani auto assessment va endla randomly okay ka the taxpayers then I think it's system generated so va cheka muholo wa wena ku u mali muni and then va endla estimation ku wena why Miss Maila loko va cheka muholo ya vanhu vo hola ku fika kwihi hayi va cheka randomly hambi lava hola sinini va yi kuma auto assessment van'wana va hola yo tala lava hola timiliyoni lava hola timiliyoni nkarhi wun'wana a va chekiwi van'wana va chekiwi mara mostly lava hola timiliyoni i timhaka to va endla i special tax unit so va fila a Pitori le ka SARS because logo ka va ri yini lava va wealth va endla appointment kunene va ya a Pitori a va la kumbiwa so va fika va kumana na a specific person lava pfunaka because swa vona swi complex ku ri colony ya vona yi la ku disturb hi shield kahle so loko va ku aka njojo wa kolota ni va ni endlini ku va ku endlekile loko swi fika kwalano swi vula ku number 1 I'm filing the returns so loko va filing the returns ku na mali liya minkarhi yo tala yi a kolotaka loko a fanele reconciliation between IRP5 ya yena muholo wa nga wu kuma na leswi nga ka e-filing then na loko ku a wu le ku fileni u charge wa penalty every month mali ya machonisa so every month va charge then va swi katsa la ka xikweleti lexiya mara a vo charge nje va nyika notification a wu se file please file then loko nga file hi nga tela interest na penalty SARS ya swi kota ku va na mahanyelo yo fana na machonisa va ku tela kaya u nga hakelangi
va za va ta teka ani machonisi loko ata mi nga n'wi hakeli u teka pasi teka pasi a teka na khadi a teka na kona so a fika aka xiyimo lexiya xa ku bona lava xibalo va va na mahanyelo yo fananyana na machonisi u nga pfuka nampundzu u kuma ka mali ka ha ri hava or va teka ti-assets ta wena va ti xavisa swa fika kwalano mara ni ta vuya ka yona Yeah. ku tiva ku swa fika swa fika mara a swo fika njhenjhe ku va ku ri na swin'wana ku na leswi va swi endlaka before va fika kwalano a vo fika nampundzu va vhela va ku va hey ku lavalava ku fana na machonisi u ya hala khoneni u ya hala u yi hala Okay, mina nikombela ku vutisa Mr. Ngobeni. Ku phulaphuriwe mapoto ne last year. So mali leyi nga yeah, se vanhu lava nga phulaphula mapoto loko sweswiwani ku endliwa timhaka ta ti-auto assessment a swi nge affect ti-return ta vona na i xivutiso xo sungula xexo. And then xa vumbirhi ku na timhaka ta prescribed debt. Va ri loko kolota munhu swi ze swi hundza 3 years after 3 years a wa ha n'wi koloti so SARS yi na yona ya yi implementa inani yeleyo na kumbexani SARS a xi boholi xikweleti xa SARS loko sweswiwani mina no lovola hafu ni lovola n'wifu tshama kwalaya loko no mi lovola hafu masoko loko tsuka mi ku ganagana mi receive call leya ka yi nga avoideki a ku ha miss call leya xikwembu xi mi tsundzuka swi nga endla vatswari va n'wina wa ku xidumbu swa tswa xi hlupheka a nge lahli wun'wana a nge ku za ku va mabalansi okay SARS yaleyo okay mara nawu lowu loko wu vekiwa a wu affectangi SARS swi affecta lomu swi ko va maluwisi na va mata loko vulavula hi luwisi mi yisa le ka ti-baby timhaka ta ti-baby coaches va ta mi hlamula leya n'wina ya tibeka kwalaha loko swi holesa ti-baby coaches endzhaku ka 3 years a na ha va koloti mara SARS na ha yi kolota na ndzeni ya n'wampulangi nkarhi ku na fenchara yin'wana va ku ya ka wanda na elerins swi nga tika ku ri mihlolo okay xivutiso xo sungula leswiya swa ti-two-pot system swa affecta mara ani loko va endla auto assessment va ka SARS i estimation ya vona va ri hi ku ya hi hina u hi kolota mali leyi kumbe hi ku kolota mali leyi se wena u fanele u ya ka e-filing u ya cheka ku ri swilo leswi va nga swi tsala hinkwaswo layani swa pfumelelana na leswi swi nga ka April 5 ya wena na lexiya xa tax directive ya two-pot system loko swi nga pfumelelani u na mpfumelelo wo ku na button yin'wana u nga fanele ku yi klika ya edit and then u enter information leyi nga missing le ka kambe ku tlilika ku photosa xichangani ku tshikelela and then se yi ta ku pfumelela ku u kota ku nghenisa information leyi xotaka laha mara it's not like always u ta va na refund ku na nkarhi wun'wana u kuma loko employer ya wena yi ku underchargini loko va endla reconciliation u ta hakela mali yo karhi mara loko yi ku overchargini for tax u ta kuma refund yo karhi okay na follow up question sorry ku mi nghenelela a hi ngo na va kolota and loko after auto assessment loko ni tshikelele 1 naye va fika va review va ku okay loko u yi kolota 100 rand a hi nga swi endlangi kahle a wu yi koloti kumbe yi ve yi va yi set amount leyi va kolotaka yona na loko se mi twananeni ku a ma ha kolotani se return yi file wa futhi and then yi va se ku va 0 ku nga ha kolotaniwi then timhaka ta wena na va ka SARS ti va ti tshamisekile prescribed debt hina yona ka SARS ku ri loko munhu a kolota Louis a nga ha khomi phone for 3 years a tshame ka ti-baby coaches tshama henhla ka ti-baby what se ti va ti ri ta yena mara a nga hakelanga Okay. Yeah, normally SARS yi na clause yin'wana ko va ku vanhu va yi tivi va kota ku tlhelela ndzhaku for 5 years va ku reassess so in those 5 years swi vula ku loko ku na kun'wana u nga va kolota u nga va hakeli va ha swi kota ku ku londa up to 5 years mara loko va vona ku xikweleti xa kona nga ri xa nyawulanyana va nga tlhela va ya mahlweni va hindisa 5 years liya va endla reassessment
va kombela ti-supporting documents letiya and then mi twanana ku mi settle njhani. So it's not like loko swi ku 3 years swi va swi pfariwile. Because every month va senda i-communication ku tsundzuka ku a wu se endla ti-return kumbe ku na mali yo karhi yi nga outstanding, endla arrangement kumbe u yi hakela hinkwayo. a ni sure ku swi fikini ka xikokwana. So kahle a hi rhangeni hi ya munhu ya ti-individual tax before hi aka ta mabindzu. Loko munhu a fanele a endla ti-returns ku laveka yini? Payslip, tikhilomitara, ID ya yena, sati wa yena. Kahle ku laveka yini loko ku munhu i fanele a endla tax return either online or a ya hi yexe kwele aka SARS. A ni la mi nyike swiyenge swimbirhi ku hayi ku na lava hi appointment. Ku na ku endla ka e-filing. Ku na hina vo ya phushana kwala ka xikokwana a clubini. Yeah, swi kambirhi. Loko u ri na e-filing profile swi simple. Wo fane u va na ti-documents in hand ku ri loko u nghena ka e-filing u cheka ku documents leti nga na tona swa correspond na leswi nga preloaded ka e-filing because swi va swi ri preloaded most of the time. Yeah. Then loko se swi u vona ku swi right and before u submit or before u potosa u swi yisa le ka SARS. Kuna kun'wana ka potosa kona xi ngo calculate ivi u vona ku ri wa va kolota kumbe va kolota na. So loko ku u na swo fana na lava ti travel allowance lava va ti-kilometers. Mi endla logbook then kwala loko mi kha mi nghenisa cause swa logbook SARS yava swi personal. En'we mi va byela ku guys hi leyi a P5 mina yona mara ka code liya yi ngo travel allowance logbook ya mina hi leyi ni fambe ti-kilometer leto karhi and then after that ku calculate ku ma ti-results ku wa va kolota or va ku kolota. So ku fanele ka auto assessment loko una travel allowance una auto assessment u boheka ku ya u ya potosa la ku edit u kota ku nghenisa details some of ku ri swi cinca ti-results leti ya vona va ngo swona. Because minkarhi yin'wana i timhaka to fana na ta medical aid loko ku hakeli yin'wana kusuka exikhwameni na yona u nghenisa kwala ku hayi na yi vona leyi mi yi kumaka from medical aid mi nga yi pula out mara ku na leyi mi nga yi hakela hi nexe or medical aid never exhausted. yi va exhausted se ni hakeli leyi and then from there va kota ku calculate certain percentage leyi va yi vuyisaka ka wena. So kuna timhaka is it medical aid credit? I have to look at i tax credit yeah. Tax credit. And then ku va na ti-rebate. Na ti-rebate. Loko mo khumbanyana na kwalano ku ri vanhu va ta kota ku pfuneka but ku na yin'wana ni lavi ku yi vulavula ku swi ta njhani loko munhu a endle filing ya yena i va ku ya ka audit lese va ku u na refund ya 7,000 shirini mara yi referiwa ka audit swi nga endla Shirinda a falsify maphepha or SARS yi nga n'wi tshembi kahle or njhani. Minkarhi yo tala leswi ya swi computer generated swi random a hi un'wana na un'wana swi endleka Shirinda va ku va mi audita mi kha mi la ku hakeriwa 5,000 un'wana a fane a hakela 25,000 va yi hakela nje va nga n'wi auditanga. Sweswi ku na mixikaxika ku na xihundla xo karhi mara xin'wana xi triggeraka i history ku ri Shirinda a va ri ku kolotiweni na kusukela le and then ka leyi return Shirinda i xini xintshwa xi nga nghenisiwa loko ku hana xintshwa xi nga nghenisiwa swi vhe swi automatically swi ya ka audit mara loko ku Shirinda a va nga na travel allowance before swi va na travel allowance nkarhi wun'wana ya auditiwa nkarhi wun'wana yi auditiwa. Okay, so ni na question la ya mabindzu kombela ku mi tlhatlhela timhaka ta ku bindzu loko ni ri na bindzu ni nghena njhani ka SARS and then ni swi ritsenisa ku yini and then loko kumbe mi angarhela ma 2K bindzu business mi ta nghenisa ngozini kumbe mi angarhela loko ku ri na business ne maybe unretained vari unsubmitted return unretained and ri na vo maybe 5 years 7 years and loko ri tirhisini mara ri ze ri nga generate mali ku endleka yini na loko mi byala okay ka timhaka ta mabindzu ne
bindzu ri le ku tirheni kumbe a ri le ku tirheni loko lembe ri hela ku laveka return yi submitiwa ka SARS mara la xikarhi ka lembe nakona ku na swin'wana va ngo i ti-provisional returns timbirhi so it's 6 months each. So hi August i half year ya lembe ximali ra SARS Yeah. so mi fanele mi endla provisional tax and then in February another provisional tax and then the next year go income tax. So loko ku amile ku submit ti-returns teto va mi ini hi Xitsonga kambe va mi xupula Yeah. Xilungu yini? eka va xana wo wa vona khavuluwa ka hogo luwa Yeah. lo to va mi by the penalties Yeah. Okay. ta ku cause mara before va mi nyika ti-penalties va mi notify ku ami submitang the return submit provisional tax return and then after this month eta mi charge interest so minkarhi yo tala mabindzu ma va ma kha ma kolota ti-interest and penalties a hi timhaka ta actual taxation leyi mi ya profit leyi mi nga na yona yeah so loko ku mina 5 years mo calculate 5 years because every month va va kha va mi charge interest yo karhi So and I reversible liya so amount yo file like fixed amount leyi a fixed amount So okay loko mi na bindzu loko mi na bindzu ro okay maybe photograph then yeah na bindzu ro longa mi gavaza yes yeah sisinyana ti-apron leta and ule contestant ka something gabaza man ule contestant ka something gabaza I'm la not ku sure voteriwa a hi voteleni gabaza swa mabindzu yeah a hi voteleni gabaza a hi voteleni gabaza kusuka a Bushu ku ya fika ka Malamulele yeah swi nga hela ka Malamulele ka mi nga swi fiki mi nga yi wela ka Malamulele or mna ku hi vula mi ku Matiyani le ka Matiyani leswi and kama tyan phela I think go to phorophoro I think nghala ti ta gabaza hayi ti hlayiseki ngopfu ntombi phela ta huma le mastem yeah ta ulupe mashava ne vutlhari lebyi humaka ka nyamandlofu a ni lofu ya huma va tsematsema ndlofu ya vanhu hi mabanga etaweke loko ku wa lofu ne ani mphana mtsemelela nyama na mina mwana wangu nifiki insone Yeah. kama kwa hiri ntenga khwiri mukwe asokwana mara ve nyamandlofu mi nga teka days hi swona n'wina vanhu hayi 2 days hi tele ngo yi swekiwa kahle ku fana na tinyama tin'we yo hlala ku vupfa a swi vula ku n'wina ma swi tiva na question la ya swipano xivutiso xa mehe i ku loko ni sungula ku va artist ne a ni se za ni duma maybe no sungula ku ve ni yimbelela swa koteka ku ni hakela tax kambe artist bindzu ne bindzu ku ve na tinqambi to tala va nge ti heti le nghozini ti kolota timhaka ta tax anga tshama kolota makhadzi wa Dr Malinga makhadzi ya kolota na Dr Malinga teke ti-keyboard ne kambe keyboard yini organ okay ya va tele va nga tekeriwa va ti-artist va tele ai arina le ka podcasting one malinga so kahle timhaka ta bindzu loko wo za u registara khampani automatically ka tax va ku registara ku ri u na khampani wena swi vula ku u liable hambi hi nga xava music wa yena hambi hi nga atingeni a va tingeni ku fana na leswi a na ku hlamusela hambi i bindzu ri nga ri ku tirheni hikuva u ri na bindzu already ka SARS va tiva ku u na bindzu u fane u submita ti-return loko ku a wu le ku tirheni swi vula ku u va byela ku mhani le ku tirheni u ta submita ti-nil returns ti-00 okay i tanda ka mara loko u nga endli sweswo va ku penalize last loko ni cheka ku ri a va charger 250 per month 250 se yi va yi kha yi tala per so month Dr Malinga mara the other challenge i ku loko 250 per month leyo Ah. va teka na ti-organ a nge tshama kambe yi chayisiwa yi hayi le kereke ntsena na le a yi le kereke ntsena ka issue yo fana yaleyo lexi SARS xi endlaku yi na pfumelelani na ti-bank so loko u ri kambi hambi u nga ri kambi u ri n'wamabindzu va swi vona ku swa SARS vele system generated randomly system yi ku selecta or un'wani a ku triggera va ya va ya cheka va kombela bank yi va nyika ti-bank statements ta wena
then va cheka va vona oh munhu loyi a ri ku ngheniseni mali mara a nge le ku declareeni ku nghenisa mali and artist a nga na company u tirha as a individual sole proprietor yeah then vona automatically kwalaya va endla calculation ya vona va ku hi ku ya hi leswi hi nga swi kuma bank wena u hi kolota mali yo karhi va teka income leyi u nga yi kuma and then va susa ti-expenses leti u nga ti endla. So before ni rivala bindzu ro fana na la vo baby cultures leri ri hostaku ti-baby cultures ri nga tikuma ri ri a nkingheni na timhaka ta SARS because I think i question ya nkoka swinene because hina swiphaza i swibindzwani swo operate hi vomakwerhu va kusuka ematikweni mambe kwala Afrika hina ti-tavern leti ti nga tata matiko I think le ka makule ku na tavern yin'wana yo dumanyana ko tala ku va na hasasa a ndzi la ka main road ni yo twa yi kona so va nga tikuma va ri enghozini na va xibalo na va tikuma va ri nghozini na vona kahle loko ku za ku va a registered company automatically mara ni vone ya mi return ka SARS loko manager Philani a swipe la ka xikukwana swi vula ku bindzu leri ra register-iwini hi nga va tsundzuxa hi nkoka Ncawuke loko ri a ku na registration yo karhi timhaka ta tax na swin'wana na swin'wana leswi va fanele va tsundzuxa swona i ku a va endle timhaka ta vona ti va right na le ka SARS cause swi nga mitiwa hinkwaswo leswiya loko SARS yo nghena. Okay, so loko ri ku nga teka na masofa ti-baby coaches ani ma swi twisisa ku loko sweswiwani va ku va vona ti-bank statements ta Chauke ku ri Chauke yi endli a hi ngo yi endli 100 rand then a yi return-angi and 28% ya 100 rand 28 rand liya ya vo va yi lava then loko va cheka ti-baby coaches letiya va kuma ku ti ringana na mali liya va ti teka a ti kolota ka Louis yaleyo se yaleyo ya tika yaleyo kwa Ncawuke loko va chava cash mara ntaka va ku ri munhu wo xava cash mara i munhu wa cash lawa so let's say in the worst case scenario va ha kolota ti-baby coaches sweswo se SARS yi nga fika yi ti teka yi nga ri na mhaka ku SARS yi ta vulavula na Louis Louis yi nga tsaka hi vhiki a va tata na so kuna question yin'wana lava ku yi vutisa kwala ka swa mabindzu building leyi yi nga yi languta laya yi na leswi swo koka dyambu leswiya ivi swi ri hundzuluxa ri va gezi so i bindzu leriwani loko n'wamabindzu a veke leswi leswiya a swi xavile wa kota ku vuyeriwa hi swo karhi hi xibalo xa yena na wa vuyeriwa so loko a endla ti-return ta yena hi individual na le ka business okay loko a fane a endla ti-return ani loko u xava vhele va ku nyika ti-invoice tax invoice ku na section yin'wana va vutisaka ku ri u na solar system na then u ku yes then va vutisa ku capacity hi yini and then va kota ku vuyisa mali yo karhi mara provided la u nga xava kona ku certified ene va ku nyiki certification yo u xavile so loko hi xava komba my friend ku ha nchumu xi nga ta vuya na question a hi swi tekeni hi mina manager Philani ni pfule Gaza Kitchen mara a ni yi register mara ma swi vona ku yile ku tirheni a ni zangi register mara ni na xindhawana xi vitaniya so swi na nghozi ku fika kwihi swo fana na sweswo because i bindzu leriya mara no ka ni nga registerangi ku ri okay ni na Gaza Kitchen swi na nghozi na swona ku milawu ya tiko yi ri loko u kha u run business u fanele u yi register ku swi tiveka tikweni because ani at the end of the day mali liya hi taxiwaku yona hi yona yi tekiwaku yi yisiwa ka treasury ku treasury yi distributa ku va na service delivery so that's why tin'wani va ti that's why va fostela ku ri a ti register with company ene a ti file ti return ti hakela the amount too because mali at the end of the day yi vuya yi tlhela yi ta tirhela hina mapatu swikolo leswi vulaka ku kahle loko vo swi ta ku na bindzu la even then va swi ta ka register-wa va nga teka marumu va nga teka marumu matamakama hi voxe va nga ma teka so mi nga va tsundzuxa yini vanhu vo fana na manager Philani na Gaza Kitchen na van'wana lava nga na swibindzwabindzwana swo fana na vona timhaka ta ku landzelela milawu ya tiko ya swibalo i timhaka to hi mhaka ku tiko ri veke nawu
loko u ri na bindzu ri fane ri tiveka a ni ma swi vitana sweswi ti-spaza shop a ku ri na campaign liya yo ti register-riwa i ku a va register va comply na timhaka ta mfumo then va kota ku hakela xibalo lexi va fanele ku hakela at the end of the day. So question ya mina ka ni mbutse question yo fananyana na yona i timhaka ta ka ti-returns ta ti-individuals. Loko munhu a ri na xibindzwana i manager Philani o register Gaza Kitchen i yini leswi a faneleke a swi vuyisa or a swi submita loko a ya ka SARS For yena as an individual kumbe Gaza Kitchen Gaza Kitchen as a business. Leswi fanele ku swi endliwa a wo ya njhe u fika ku hi le ti-bank statements ni tirhisiwa ku laveka ti-financial statements leti endliwaka hi accounting. Then after the financial statement ti nga ta komba ku endli profit or loss hi swona se swi submitiwa ka SARS. So manager wa accountant wa ya u swi khomi hi mavoko kumbe swi endliwa ka e-filing hi accountant ya wena. Bookkeeper accountant. Bookkeeper/accountant. Manager Philani a hi ve na accountant na or bookkeeper lava a tibukwini to basa na va xipano. Okay, ni content creator ne mi kuma ku a ni content creator liya yo duma hi ku endla ti-jokes ni nga kumi mali. So business na yena va tirhi mali swi nga endla kha kolota na SARS. Loko a tsandzeka ku hakela vatirhi a nge koti ku hakela SARS. So va nga auction emsiseni na ti-rock. Okay, yeah ka mhaka ya vu content creator and content creator mi kuma ku se na duma ni approacha hi ti-brands yo fana na vo Gaza Kitchen va nyika mali na swi declare swilo leswiya or swa laveka ku as a content creator as a business ni ti register ku ni ta file kumbe a swi laveki no ti continue ni ti endlela ti-joke ni nyikiwa mali la ni nyikiwa kona kumbe i business na. As a content creator a swi bohi ku register khampani ku na leswiya va swi vulaka ku you are trading as a sole proprietorship, sole trade. So a swi hambanyisiwi ku mali leyi nghenaka ya khampani or ya wena yi nghena ka account ya wena because it's not like u run khampani leyi lava ku hakela ti-rent yi hakela sweswo taniya. So i mali leyi taka wena u yi tirhisa u trade as a sole proprietorship mara still wa boheka ku submit ti-return. Ku na lexi endliwaku xi vuriwaku statement of income and expenses hi xona ku fanele ku xi prepare and then u xi submita ka SARS ku va ku assess. Okay, kai ku pfaleni lewani ya tax ne na ku twa ku loko vanhu va mi lava for more information va mi kuma kwihi. Maybe before ya leyo ka yeleya ti-content creator ku na ku this thing ya meta yi ku hi ta ku hakela so much dollars and hi ku twisa ka mina mali leya income yi fana na muholo or something like that. So a yi vi na switandzhaku na vaswipano Ya va na swona, that's why na ku hlamusela ku loko u ri content creator ku na lexi ya vongo i statement of income and expenses. Se na yaleya yi ta ku hi ti-dollar ni yi ta convertiwa yi va ti-rand ya declare-iwa ku ni kume mali ya so then yi tirhisi so and so and so and so. Then loko va na leyi salaka hi ku u taxiwa ka that portion yi salaka loko ku a yi salangi a mi kolota na va ka xipala. xo hetelela ka maybe before hi pfala xana Xirinda a ngo pfuka mundzuku a ya ka manager Philani a ku ni lava ku endlela tibuku na because hi fanele hi ta za yi hlamula manager hi le ku promoteni ka Gaza Kitchen kahle manager hi fanele yi tala mara hi fanele hi tala na marhumbu mo swekiwa makamu kahle maybe one day fanele Imanyana ka manager manager hi kombela mi khoma tifoni ta ku huma ka Shangani gang na ku vakacha na hina ku fana na lava va ti-baby couches. So xana Xirinda a ngo pfuka mundzuku a ku ni ya ka Chauke la Pitori a xavisaku ti-traditional
offerings ku fana na manager Philani or ka Man Archer whatever a ku ni kombela ku mi endlela tibuku xana i Jim na Jack na a endla ku tibuku na xana i Jim na Jack na a endla ku timhaka ta ti-tax or u fanele u va u registered i fanele va i ri na ti-qualifications to fika kwihi and all those things because a hi lavi ku nghenisa vanhu nghozini na swin'wana na swin'wana. No, ahi Jim na Jack a endlaku leswiya swa yeriwa xikolweni u fanele u tokota u tiva maendlelo ma kona cause ni ku na ti-situation nyana tin'wani timbirhi tinharhu ni nga hlangana na tona un'wana a kombela un'wana a n'wi endlela swi kuma ku a nga tokotangi and then a nga endlangi swona so hi fanele se hi swi lunghisa ivi ku hela ku va na ti-problem so minkarhi yo tala ngopfungopfu ka Gaza swa hlupha loko u ya approacha munhu u n'wi kombisa ku hayi mina ni kota ku endla leswi ku ri business ya wena yi ta va kahle yi va nawini swi famba hi xinawu ku nga u nga vitani maphorisa kumbe va ka SARS la hi leswi faneleke swi endliwa minkarhi yo tala vo tala va twa i nkarhi wo la ku va dyela mali so minkarhi yo tala ho ti advertisela ka ti WhatsApp ka social media then mara lexi tsutsumaka ngopfu i word of mouth sweswiwani loko xirinda va ni tiva ni tiva Mlamza ya endla leswiwani and then swo tani hi swo swi tsutsumaka ngopfu leswiya ene hi swona futhi swi nga safe cause u dila na munhu loyi u n'wi tivaka kahle hambi u nga n'wi tivi ngopfu. Ni tela hi question yin'wana ya ku va swi kota ku languta lifestyle ya mina and then va investigate va endla lifestyle ni bekela ta khoma korona ku hakela vatlangi develop la endzeni ka rivala kumbexani mi va ku hi mina so ni mbala ku durha mi swi vona big cars and everything so like swi na attention hikwalaho swi bring out swi na attention ngopfu va ku search swi na attention va ku a va swi endli immediately mara ka background va kha va ku vona ku u hanya so va endla investigation ku vona ku okay u hola mali muni kahle ku nghena mali muni ka account ya wena and unge holi 20,000 ya afforda jesi ra 30,000 hayi ra xangani ganga 360 no kombisa se leswi u swi mbalaka na timovha leti u driver swi fanele swi fambelana na miholo wa wena so kahle ku na verse yin'wana a bibeleni yi vulavula hi khongela ku loko mi fasta or loko mi tsona swakudya mi nga fani na vanhu va so va famba va kha va bawa ku ntlandlala va vitana loko munhu a nga lavi ku va na problem na SARS a dyi a sula nomo mara nkarhi wun'wana swi nga n'wi veka hambi a dyi a sula nomo so n'wina mi vula ku vanhu lava va ka Gaza lava la ku pfuna ngopfu magaza ku na vanhu nga vo loko a xava xin'wana na xin'wana slip ka Facebook a xava yini slip swi vele ku cheka vele ku swi languteni ko va ku va nga ka va nga n'wi teli sweswi mara in the future va ta n'wi fikela swi na le byaleni loko kuma ku loko ni ya byaleni clubini ni spenda 85,000 ni phosa slip naswona va cheka va endla lifestyle va sala va kha va hola mali ngo chavisa kulukumba ngo va na tirokulu mara va nga auction na madam loko mi kuma ku a bank account ka rava nchumu va teka swingolongondlwani va mi tekela na swin'wana va fiki kwalano kwalano na va fiki se swi personal ngopfu va safe sati na vana va safe Mr. Ngomeni kesi ngopfu dyondzo leyiwani no la ku byela vayingiseri na va languta hi le ka radio la va byela va languti ku ka this segment general ne mi tshama mi kha mi cheka hi ta vona this kind of sub segment la hi dyondzaka hi swin'wana so namuntlha hi ve hi sungule leya tax so xibalo so lomu kha mi watcha this episode mi swi tiva ku ri the coming ones ta va kha hi vala swo talatala na mijolo ta vala yona SARS ta teka na iPhone loko iPhone kha mi nga tirhi blank the iPhone se loko vanhu va lava follow up question or va ri na swo swi vutisa based on business ta vona na swin'wana va ta swi endlisa ku yini va nyiki nambara na WhatsApp va nga ni contact mi nga gangisi milandzwa va na madam i timhaka ta ti-tax related issues mara loko mi gangisa eka milandzwa hina hi nge defend no i timhaka ta ku pfuna rixaka only and na vona va nga mugangisi
ya timhaka to pfuna rixaka vanhu swa vona swa complaints nga nyumisi loko va ta ganixiwa kumbe va ta pfaleriwa mabindzu hi mhaka ku swilo swa complaint. And va ku pfuna rixaka a wu vuli ku ri loko mi lava ku vutisa swin'wana mi lava ku pfuniwa ivi ndzi va mi pfuna mi nge hakeli. Ya yaleyi na koka ngopfu yaleyi a swo va mahala swi na nkoka yi na koka ngopfu cause hi xavisa nkarhi ku vulavula nkarhi lowu a hi spendaka pfuna milandzu va charger mara mo hi protector milandzu loko va suka la va ta tlangela madam risimu leri ra Dr. Thomas Chauke ra ku u number 1 ka mina tshama ku pfafa ambilwini a voni un'wana hambi yo gangisa u nghena tax related matters okay kisingo for nkarhi wa n'wina na mina ni khensini ku rambiwa number leyi mi nga yi siya lawani vanhu va ta mi kuma ka yona na hina ni kombela ku produce n'wina leya masiku lamawani ya jikajika icon kambe yi ta tsala number ya n'wina hansi. Okay. No, yi le ku endleni ka ti-statements of financial positions leyi nga kona. Ya na email va nga ni kuma ka email ta producer va ta swa n'wina hinkwaswo So milandzu hi nga teka xinepe na n'wina. kahle ne A mi chavi ku xi Embilu yo basa pa. ganixiwa hi SARS. hayi embilu yo basa pa hi nga teka no, a ni a wa kusuhani na timovha tin'wana to chavisa va ta swi vona ku hayi ho ti dzumbela hi le hansi ka nsinya. So swo hetelela mi nga ku yina ka vukeri va hina munhu loko a lava kota ku endlela un'wana timhaka ta tibuku ta SARS swa ti-accounting 99 u fanele a dyondzela swo fana na yini. Loko munhu a lava ku va ka Ni sure stream ku lexiya tourism a yi weli ka swona. hayi tourism hayi na loko ri na cat it's not like we qualify ku a xikolweni u fanele u dyondza leswa ti-commercial subjects and then u endla u fanele kahle u fanele u endla Become accountant. because hi kona laha u nga ta kota ku specialize either accounting or tax or u nga swi teka hinkwaswo then hi swo swi ku build-a ku u kota ku handla ti-cases ta so. a loko nga swi teku yini commercial subjects wa domu hi nge Ti-commerce. U fanele a dyondza a nge ti-commerce. ha vutisi ku ri okay i yini va ku hayi economics no wo u domu A swi fani life orientation leswi. No milandzu I can see. Ni khensile swona. Hi kombela ku fodiwana milandzu. A ku Kumbe nga xo fodwa n'wina hetelela. madam mi kota ku tirhisa. No, a ni va tshembi. Xo hetelela ni kombela ku endla leswo hetelela for this year tax season Hetelela, a hi nge sweswi sele- va endla ti-auto assessment from the 7 until the 20 so aka period liya va ta va kha va issue ti-auto assessment mara not ka vanhu hinkwavo ka just selected people so a hi se pfumeleliwa ku fila hi ta fila from the 21 ta July ku fika the 20 ta October. okay Yeah. So van'wamabindzu Hayi van'wamabindzu swa vona hayi a sweswi swa ti-individual so van'wamabindzu swi tshama swi kha swi endliwa right through ku ya hi ku bindzu ra kona i year end yi ri no hayi khensi ngopfu mhaka ku hina loko hi vhakeriwa hi munhu ne a nga hi n'wi tshika tshama ntsena so ku na munhu a nga hi vhakela so ni lava ku a ta khumba xitulu lexi xi nga tshamiwa hi Yes, a hi la ku yi rivala. No milandzu a khensa. hi swona ni khensini Mabindzu ma fanele ma rejistariwa ka na vo SIPO na swin'wana na va CIPC na swona Yeah, perfect. no a hi tekeni loko hi heta unless loko ku mi le ku tsutsumeni No, a ni episode ya vona yi voniwe hi lavan'wana va voni van'wanyana. baby sorry talani Yeah, ba baby. timhaka tha I ri haye before mi bayiza na mi tiva hey i vitu leriya i vitu hey So vito ra vona hi baby. vito ra vo hi baby hey mi nga ta ku hey Biwe kahle Unlike- i rani i nga ku ti defending. an la ku tshikiwa mina an la ku tshikiwa mina a ri ka general ara se am music Yeah. hi ve na nkateko hi tivana na n'wina loko ku ri na event right Yeah. so hi swi vona ku ri no man loko mo tshama hi vhakeleni hi ta vulavula na n'wina hi mhaka ya music wa n'wina so before hi nghena ka music la ku ta ku hi n'wina mani huma kwihi
twisisa komisa swinene Mangachu. Oh, okay. Ka Shangani. yebo la baby yebo la Relaxan, FM lan nyana, FM. Akuna mati la kusuhani. Okay. Kambe mina vitula vona sana. Hakuna mati. Va lungisa tiya ne. Itakumeka. Okay, vito ni Cindy Lesihlangu. Vito ra music in Mama Cindy. Aw mama. Kaya. Kaya ndiya. Amgasmile Carlo emangoveni wayela use Anzisa mishiluva la. Kusameri voni. Yane. Okay, kaya ndiya Bushbuck Ridge. oh makhuluma Ndakhuluma. Bomake. ya umakete Na maketela. Makete. Aro. Kambe mani lesha emazingele leshala kamwe. Shala kaya. Okay. Vale sama Violet Bank. chala kamwe na Samantha Samantha. Samantha kambe luya wa salon. kunga ya wakatemu le ka event ya kamalamlele Oh. arambu kamalamlele baku ayena lo ngibona ku Stephanie lo wakatemu lo ababona live loko ba beka comment commenting Inga tshama. ka Facebook Ene bana ba hakeli ku ngibona. mara vero wakatemu baku Samantha lo ayena lo wakatemu yeah So imakhelo na wena Samantha. Ya marana Akaye. khanzi ya loko ni ya kona. oh okay Nele ko mazingele makhanzelo kumeka. maya kama zingile mama Loko ni ya khandra ka ninza ka baba zingele. mina mungeke So tukura ka n'wina hi le kwihi? A ni bushi kulukumba. kuna heze veina ani ju heze view Mariti. tula mahali Le role. Arona. Arole kusona le MP stream. Ila nga tala vanhu va huma hala ndzhaku ka xibhamu. Ai kona la uvula ka vo vale saitala vo hluvukani vo nkwenya mahembe. kunyama hembe Ni mahembe swi vula yini? kuna ngoma velakele kwele kunyama hembe I'll ask you about this artist mara naloko mi byela hi side la ngona music mi le ka music wa Wa disco. disco general music wa isat General Muska wa Mangunyuta. makondela swa na karata. Ah, mina la ku swi vona hi mina. But ni swi vonile mus last week Saturday. Ah, mani mani nga ri kona sorry va language leswi endlele lawani special performance loko hi tima tikhamera hi ta ngunyuteliwa omna disco ne Yeah. mi ri n'wina Mama Cindy Mama Cindy ka- loko munhu a lava tingoma ta n'wina Tingoma ta me okay so n'wina mi stivirini kahle kahle no man mina yimbelela a ku endlekile khale na ri primary. Ani yimbelela xikolweni Ka assembly. ka choir. Fire, okay. Yeah. After that na le kerekeni ani yimbelela soprano. Ambaleta tu landza Yesu. Se ni heta mfundhiso mi humesa album. mi ngekere Oh, Ani mga nghena, kereke. Assemble karoko. Okay, I'm so one. va nyikenti Na usilenyana. va nyikenti Na ku i cawo ka fana na lava mundzuku ni ta va ni rival ka Pastor Agiazo. Ina service mundzuku. oh mi aka ai ya gyaza la Ayi. i vudela bya Bomela, hi leti. Ya na Kenzo. Oh, So mna- aka pasa hagiyazi miya swa kereke or miya swa nyuku ya n'wina yo yimbelela. Nya sha kereke. Miya ku ngunyuteni? No kereke. nga ku na Because swifambo- that fambo service ndlela very lesi. ta very powerful ngopfu. oh So Miehleketo ku vuyela ka Yesu. kahle kahle. ne Swi na nkoka ngopfu. oh so mina do you have singles or EP or albums Na album ena yo sungula. After ndangeni yimbelela gospel na mfundhisi loyi ni vulavula ka yena na ha ri mutsongo just a rhandza voice ya meya ya soprano ni backup. Then ku ze ni ta kuma vito ra Mama Cindy ku na Papa Misho na Papa Am. Va va cina na General Mosque. So va sungula ku humesa tinghoma so va ni vitana va ku ni ta va backup. Se va khawu musi voice ya we kahle wa fita ku nga bata se sivuyela. Why u nga try risimu rin'we na leta tizivuyela lavo mini ngwadla ra mi ta wisa ku ni tseketsela. mini ngwadla ra mageni ya Mina ngoma yo Se fambelana na na ngwadla. vungwadla nyana se va ndi bela no a ti na vungwadlanyana. fela mama bush fela Tina no va ngwadla no va ta wentanga so ni endla risimu leri ya ku ve ni try ta xibelani. okay
nambani line ya vo- ndize ni nghenela na le ka Mayelani, ti-award ta Khomanani Music Award matsundzuka ya a ni ri koko kwalaya ya ne N'wina kahle mi Diamond, kahle hi music xigaza na chaya disco na chaya ku ri nwela hinkwako so hi sayiti ra loko mi endla music nkarhi wo tala a va talangi lava endlelaku hi mhaku i swilo leswi va swi kotaka Yeah. van'wani va tlhela va dya hi music lowu vo swi navela yeah in terms of va ri mi dya hi tigigi swa Spotify and everything Yeah. mani lava ku seka ti-gig ku ri gig matikuma sometimes mara ani na leswi swa ku loko ni nga kumanga gigi ni twa mbilu ya mina yi vava na fika ni kuma ku ri na event ku nandzika ni twa ni na ku navela ni fika ni nghena ni performa hi ndlela ya right Yeah. ene u nge ni twi loko ni huma la ni ku manje a mi hi tlhaveli ni endla leswi humaka mbilwini ya mehe ku lava va ni vonaka laya va ta ni rhandza va endla yini Va mi buka kun'wanyana. Mama C Mama Cindy ku na manejara yo duma a xigazeni hi vulavula hi yena ku na Gaza Kitchen ve ri manager Philani ni vuya koho I think mi nga va mi ri na manejara n'wina na or mi nga va mi titshineti na munhu wo fana na manager Philani u manager vanhu vo tala nyana Va tele ngopfu. Mupaparulani ni Dr. lavile ku Sandlen K King ya DJ Mumba Osime the Pro ya ya ni swi lavile ku tshunelanyana ka vonyana nkarhi luwa before va manager vo paparulani so a va nga kumeki ku fana na sweswi a va kala so ni chayile ku va ni kuma manager mun'wanyani so u kuma swa ku vumanager lebyiya se byi ze swi fikelela laha ka ku khomakhomani wa swi tisanyana Hey, vanhu. no, kwala ni kombela ku kuna hi lava ku tiva manager khoma mavito kumbexani machava ku ri vuli ni nge rivuli mara i wa tiveka tsika no khomakhoma vanhu tshama Soweto so ku ve timhaka ta ku ndi vhela ni huma ka yehe hi a maxava nga mi kumelanga na gigi na yiwe mara a lava ku khomakhoma a ku Maxava. fanekele ni rhanga ni phahla ku sungula so a ta kota ku ve na ni kumela tigigi hi maxava ku na manager a Soweto ne ya yi khomakhoma vavasati manager leyi a yi lava ku khomakhoma Mama Cindy hayibo so a swi tshiki swilo swo fana na sweswo loko o ya mahlweni na swi endla ne ni ta byela Gaza Bosch xi ta n'wi tlhantlha manager Soweto yikulu ngopfu a hi wu n'wi zumanyana hala vo xawela u le xawela le xawela khomakhoma vavasati loko mi kuma leswi nga ku artist ta masiku lawa ti lava ku kuma masenyani bouncers kahle kahle ya Masanyani Bounces yes cause a nga ka swa tshamisekanga cause Yeah. a swi swa kahle sweswo swa kahle a timhaka ta ti-aki miri na switsongo so that is why ni ve ni tshika timhaka ta ku manager mehe ni timaketela tigigi ya ni ze ni va right loko se ni ta va ni ri right se ni vona ku loyi a nga ni manager ni va right vo 17 ni yile ni performile ya aka masipala ya ka masipala ni yile performance a yi ri right manga a nga mi tirhisa na masipala i Canise no mangitiwa Canise Canise na mutivi wale wala kaya u le ku Nyamahembe u le tshama mali wale area le sector le area ximungu a ri na gig no na gig I think wala and say attend ti gig a ri na gig timani and say attend ti gig so munhu loyiwani loko a lava ku ringeta ku nghena atangeni wa Eden a nga khuvulwangi mi sendise ku yini no a ni zanga ni nga pfumela loko munhu a ze a ku n'wi vhakele laha tshamaka nwana kona ntiyele ka xanga nghena mi ta kota ku hlamula xivutiso mi hlamula kahle mi hlamula hi kongoma lavana na sonja na mina lawa a ni munhu loyiwani a lava ku nghena atangeni wa Eden nga khuvuriwangi a nga khuvulwangi ku ri a ta kota ku mi kota ku kuma gigi so n'wina mi swi endlise ku yini ni pfumelangi ali ku ya ka yena ni alile ku ya le a tshama kona u te mi tala tshama kona a ku nga ri na ku bukabuka nyana a ku a ni la tshamaka kona Okay. swa ku buka studio xa yena xi le kwihi xi le u na studio ko va manager u hava manager nje ko va manager a ku ya manager manager wa nga timba leyi manager wa haka timba so twisisa music wa n'wina so okay before hi vulavula music wa n'wina futhi a mi chavi ku va mi manager hi vanhu va xinuna ke after loko luya a lavi ku kumbe haka timba ya swi ya ku i ta hi ndlela yini
so a ni na problem na swona. Yeah. Mara manager Philani a nga na swikandala swa nchumu. u tshami manager Philani a nga fani na mina u tshami Demand luyani a tlela na vavasati vambirhi a hotela ne Rizarish a nga va endlangi nchumu hi vona votlhe va n'wi yivela mali. Oh yes, yi tsarile ku na a va vuyise sport swa yona. Mara Matshembo ka endlanga nchumu. Hayi mara ka life flight komba yi karhele manager. So a ni shoka yi karhisi mhaka ku a ni Ko swi tiva n'wanuna a karhala a tlha karhala xikamara. la yi karhele xikamara la. A mi ri kona? A ni voni life leyi kha yi hlamusela leswaku alo Mara kamareni mi nga ri kona. munhu huma ku tirheni loyi. Mina a ni ta ku maybe mi nga sinela ka manager Philani mi ta pfuneka because lava va nga tirha na manager Philani vo tala va pfunekile. Nje hi last loko hi ta va hi kokwana Chauke hi komberile ku hi mi heleketa le Gaza Kitchen. A mi ri kona le ka tibansana Ku na mina byela. na Na byela. A mi ri ka masipala kokwana Chauke se mi ya ka ha Gyazo la. Gaza Kitchen a ri ko kwalesa ku loko u kuma chance a ku nga ri na speaker. Okay. Sweswi I think se speaker a nge swi kona. A ku weekend yin'wanyana loko u kuma chance tana Mama Cindy loko u kuma swa ku na stage. U ta promote music wa wena a ni ku yaleli. So maybe it has taken from kokwalani ku ya humelela yini. Ya manager Philani u nghena kereke. But ku vuya ka music wa n'wina. Nghena ka kereke. A ku na kereke ku na byela. Swa hambana. Kunje mani rani vujelweni ne kerekeni. So music wa n'wina hi nga wu kuma ka Spotify, YouTube, iTunes. Na swin'wana. Yeah, Mama Cindy. Yeah, Queen of Ngunyu. Queen of what? Ngunyu. Ngunyu. Mina Ngunyu tele wala moja la moja mani Ngunyu tele. So hi hlangana xo olova i yini ku Ngunyu? Ku tlangisa senge. I yini senge? Tinyonga. Ni karelo ngani khome tin'wana. Ni karelo ngani khome masenge. And so va nga rivali na vayingiseri Mama Cindy i nominatiwile ka Mpumalanga Artist Music Award. Bavota njani? Best Tsonga. So ku votiwa hi Capitec. Okay. So account ya kona mavito Mi ta yi nyika. That's Taralas. Yeah. So ma feature artist n'wanyana or feature na future cause ka tingoma ta mehe ni feature Teddy Mkwembu. Lava ku yimbelela xidongana va voice General Mosca. Oh yes, I know. Yeah, vo Sergeant Dikidana, vo Papa Misho. Vo mani beka kanyana la ka music. So i mani munhu loyi mi navelaka ku tirha na yena loko loyi no yimbelela na yena loyi one hayi ka career ya mina ni nga va ni ni fike maningi kun'wana. Okusungula General Mosca. Yena la kusuhi na mina. Kahle i Dr. General Mosca. Yeah. Londo Londo tikuma ndzi hlangane na yena. Tinta movha driver. U nga cinci na vavasati va. Kumbe xi tshiki xi bela hi moya. moya. Nga byelanga manager aliya. Xi tshiki xi bela hi moya. Ah vula yini? Hey mama si wa mi nga byelanga manager. Botana. Wa mi nga byelanga manager aliya ku a cinca movha mara anga khoma puri ani tibyele ku kahle loko xilo u xi rhandza u nga lavi ku humelela hi mhaka vaakatimba a ku na lani nga ta kona ya vele ta endla vaakatimba at the end ntsala ndi yo go. Mara mina ni rhandza courage ya n'wina because vanhu vo tala ne loko va fanele va humelela va xavisa ntanga wa vona wa Eden ku va tikuma va ri maninginingini. Mina na khensa ku n'wina mi arile ku fika munhu a fika a thotha a pfuva layani ku katsa na beetroot na makwembe laha tlha suka a famba a misiya ivi mbuva yi sala yi nyaka pfarile. Se na lava va swi vonaka va lavaka ku ni manager va tiva ku va lava ku endla vaakatimba a va vheli va stop. Swi nge humeleli hi ku auction mbuva. Ma swi vona? Yeah. A kombe ku mati. Yeah. And mina xin'wana lexi khensaka ne a ni va khensa ku ri mahi mahlweni after leswiya mina ni khensa na va mi expose munhu wa le xawela kahle ni teki xiboho sweswi so loko ni huma laha ni ta fona Gaza Boxe hi n'wi lava munhu luya hi za hi nkuma swi tivisiwa Gaza ku na manager ya so ya khoma a yeni ya n'wi kuma namuntlha
ya ka ringespel hinkuma ku na manager wo khoma a swi laveki wa bamba a swi laveki touch so ni byeleni la a mi za mi hi hlamula ku mi nga lava ku tirha na mani or mi hi hlamuli Monte General Mosca na Makhadzi. kahle Loko- hi kombela La ku na Vona lava chukela yi la chula la ku na chukela la ku ri ku nge humeki. la ku na chukela la so mi ta ti kota ti-movie ta Makhadzi to stretcha layani Swi xa nchumu. Ma yi vona Mizimba energy yi ya Makhadzi? muzimba njhe. mavoko ya mzimba a hi vulavuli mzimba sweswi hi vulavula hi ti-movie. Na vula ku a ni ri munhu ta yo mara xitudla lexi loko xi fikela xitejini kahle ku ya humelela yini nova mara ni Mitofotofa mi dudla. mara loko se ni ri laha xitejini na mena na ti imagine ku loko se ni vona ti-video mara hi mehe luya na kombela favor Hmm. kombela mina ta mukunyetela after show yana sengenyana la wa wacha ku ri na loko va mi buka va swi tiva ku va bukela yini a va buki leswiya swa ka temu sengeleriya hi lava so xibelani xa tshama la hikuva mi tlanga music wa xa tshama naswona swi kota ku xilemba or xa tiulu xo lexiya xa Or- straight xibelani straight Phela ku na a ni swi tiva ni ri buxa xikolo hi na bushi hi ti cinela muchongolo a va tiva a mi xilemba xi tivi xilemba hi na bushi tiva Dovana mi ri xa ma n'wi tiva Dr muchongolo. Stole No, twana wa stage cha ice cream lowu a hi fambi ka Limpopo a no tiva ngoma Manuel yin'wana na Joni or Manuel Joni yi sukini eya kaya ku ri hluvula jini ya ka Limpopo something like that Dr. Stolo wa stage. cha ice cream mi ni tiva mi ni ta ngoma leyi a hi fambi ka Limpopo no vo ni hleketa Juliet a ri hleketa Juliet. ya ngoma ta Dr Stole tetiya Yeah. so handle ka lava nharhu a ku na van'wani like vo Beni Mayengani and all those things Chule, go bliss boy I'm like Ale ta mrepo a yi ni nge ti koti Kahle leswi ndzi vonisaka so. mara loyi va nga ni hlanganisa na ye i Sam Free Same free. ngonyana leyo ma so last week Yeah. i sendeliwe ti-video ta mehe na tingoma the video mkombele ni ri ku cineni is I'm free Ka ku hakiwa senge. video leti mi nga ti endla la phone is I'm free no hi la ku nguluteriwa la wani ti-video a nga mi sendeli la video ta ile tunga sendela mara ti tengile ti-video leti mi i ti sendele I think i Maluleke Mama, yeah Maluleke a ti-video ku leti mi nga sendela- your voice loko Twana. eh, ti-video leti mi nga sendela Sam Free Yeah. ti to tenga musi a yi ti kahle a ti nge n'wi yisi miringweni Eh. phela tilo ra a ti nge laveka yi muringweni is I'm free no kusendela voice note leya one ka WhatsApp la ku ku ri mama sindi va ku sendela ti video ta njhani kuma sendela ya timbirhi tinharhu tengile na le ka xangani gang le ku shuteni na mama sindi kombela ti video ta kona wow gawa ti video ka nga gawa music kasi na u dya a sula nomo and the online so mina ti-album ti nga i a hi two sunguleni ta xichangani ya ka ta ya xigaza yi one na ngunyuta yi one i ti-full albums wa ku Full ri album. ti-EP full full so va ta tikuma va yingiseri va aka ta online tikuma online yeah so loko ku ri ku va ku mi nghunyutisa va mi kuma ku ya va la ku mi buka va ni kuma ka nambara ya 072 yeah 5286 836 Facebook TikTok na ya TikTok Mama Cindy, Facebook i Cindy Lesihlanga ni nga sezani Instagram? for Mama Cindy ka Instagram ni nga sezani so phela ti languteni kahle this is an Instagram face mina boyfriend Yane. or nuna endluleni nyana or kwa efami mi nga yi hlamulanga yaleyo maxaka kumbexani yi tekeni n'we Pfumeli ku ri ntlangu mi nga yi hlamulanga. oh na wa pfumeli Ntshungu wa ala. yeah mina boyfriend I xivutiso xa ntshungu lexi. yiko yi nga yi ri la xikarhi ka hina kumbe swa ka hina vambirhi yi nga yi ri kona ai manyana or ku na loyi mi n'wi navelaku or kanjhani a ni nga yi lava leya yi hlawule so mama se ndzi byeleni i yini xikulukumba xi nga mi hlohlotela ku va mi ti nghenelisa ka timhaka ta vuyimbeleri more especially bya Xitsonga na marabenda a ku ri na munhu a nga mi inspire kumbexani mi yo pfuka kha mi lorhalorha ku mi fanele mi yimbelela na swin'wana na swin'wanyana ni swi twini swimhaka ta khwayere na yini na yini mara hakanyingi loko munhu a pfula khawaxi ku fana na liya ku va a voni yin'wanyana khawaxi a vona ku ya n'wi tirhela na swin'wana ko va nyiko kumbexani ku ve ku navela
ku ve ku navela ni tsundzuka lembe rin'wanyani kaya laha hi tshamaka kona ku na shop yin'wana leyikulu a va rhandza ku vita ti-artist the last time before Zaida Nhlonga lova a na ha ri ntsongo a fika chaya ngoma yin'wanyani ya va ri tlhatlhakatlhaka hefu so loko a ri laha stage a ni ri ntsongo laha ni nga sungula ku navela kona loko va ku lwala va ka ku cina yini tano no nghena phakathi ene ni endla swona se ni twa va ni tsakela ni khawu endla mutsongo swa chavisa swa chavisa so ni sungula ku tsakela kwalani loko ni ri kerekeni u kuma ni leader vanhu lavakulu ni ri mutsongo hi mhaka voice hi ku yimbelela a mi ta hisa hi praise and worship ku ri na loko no yimbelela gospel ni nga khoma number 1 ma nga hi blessa nyana ya yitsongo nyana ya yitsongo nyana mara ni ri voice flu na tiya leyiwa mi nge le ku yinweni ani loko munhu xi a xi kota flu rona yona swi ta tswala nyana maybe mari ngoma ma vona papa pheli loko khulume moya oyingcwele phindu khulume nkosi ana tshika dzwala a dzwala na tshika antiyang loko u xuta Jojo na again la ya no so n'wina a kahle music ngwintela xikwembu kahle before me xa nghunyuteliwa xikwembu ana wa nga mu cini kerekeni kasi a ni kerekeni a ni cina nje xa kereke okay mara mi kombela favor mina ambela ni lava n'wana tsoka va interested kumbe ku loko hi huma la mi ni ngwintela so ku lava n'wana va interested a ndzi ka timhaka to nghunyutelana timhaka to nghunyuta hi to nghunyutelana a ni mi lava ya private session ya ku nghunyuteriwa ya ku va nghunyuta hi ku ya nghunyutela so tiko ra ka n'wina la muma kona ri titwa njhani hi talenta leya n'wina kusela kerekeni ku fika laha mi nga kona va mi seketela because vanhu vo tala mi kuma ku wa huma kwalaha atikweni ra ka kambe tele kwi a role mi kuma ku a va sapotiwi vanhu lava va nga kula na vona na swin'wana na swin'wana mi ta sapotiwa 17 aka Gaza Kitchen na le kwalaha mi lava khomakhomiwa kona halaya ntiso laveka va ni sapota loko ka post ku va ku fakiwa Mama Cindy na sapotiwa tsundzuka last a ni ri Thembisa ka maplanga hlangana vanhu van'wana va ze va endla video leyi nga le trendeni ku na mtlhantsakile Mama Cindy se ni mu tiva live a vo twa tinghoma va nga TikTok Mama Cindy o mla ku va follow la ku va ku a ku na ku nghunyuta ko ka a yena ni mahlweni wa swo se ni twa ni na ku tsaka ku mani kasi laha handle va ni rhandza mara a ni swi voni loko ni ya ku performeni ka tala Mama Cindy tile phela hi ta ku voneni ka wena njhani ni tsundzuka na loko hi ta ka grand opening ya Samantha va ni vone ni postile a va tibyele ku ni ta perform a va tile xamandla le bush va ta sapota so kuma ku a yo ti cinela sweswiya swa kwalaha ni vone ku na this thing ya ka Munghana Lonene Munghana Lonene is big ya ta endla ti-promotions a bush na swin'wana mi ze mi nga yi tshinelela fele ya last year a fanekele ni nominatiwe ka ti-award so u kumeka ku va ku tingoma ta wehe swi lava ti rhanga ti chayiwa before va ti tiva before ti nominatiwa so mara this year hi nge ti ta va ti ri kona siku leri va fanekele va ni endla interview ku kumeke ku mafosi va mu khoma nkunzi sorry mafosi sorry but mafosi man sorry man so Okay. a va Richard nga va ha qhubeka va gida visho na this year okay khesi ngopfu Mama Cindy ne so loko mi lava Mama Cindy mba kuma Va jele ku nghunyuteriwa. ka Facebook mba kuma na le ka TikTok na le ka WhatsApp so mi pfumeleni ku timhaka to nghunyuta loko se hi huma ka session leyi swo ba hi swi yena xin'wana ni fanele mi tsina swona hey hi le ku fambafambeni ku na ti-toilet ya ka tona ku na date yintshwa ya le NWU ni rivele ku ya tingani mara a hi ti 6 six ya Coach ne 6 ya
Hodge. Sisi ya la UP. Oh, UP, Mara yes. kuna nkandziyiso lawani ka Yeah. kwalawa wo ta vonisa date. Yeah. So Cape Town Cape Town ile kuteni kwele tsinda aka tsinda wa racism ile kuteni le itiko ra Cape Town lexi a xi bihe leswi ka bihisa swo voswo ku lexi ey lexi a ni twela nunu wa xo kahle. So before swa yena ngumako ya kun'wana before ya vo NWU. Yeah. So swa yena ngumako ya vo UL vo Vets vo Vets. Khomanani Magaza. Master Master ku Floyd Chibambu yena nga sungula vo Khomanani Magaza yele Wits University. Sweswan Magaza wa tsikanini. Hey, Damani yena nga sungula Die Denglia. Come on. Wo Khomanani Magaza sweswi. No, Khomanani Magaza yele Wits University sungula Floyd Chibambu, the late Moses Mtileni, Enoch Shishenge. You know Enoch Shishenge mus principal. Ewo ba nga sungula that thing ya Khomanani Magaza yele Wits ibi yi spreader. Ya ka ti-university letin'wana because nkarhi luwa vanhu a va nyuma ku ri va Matsonga na swin'wana. And Khomanani Magaza yele Wits yi intact ngopfu yona yi nga yisana le vo Cape Town na swin'wana. Yi spreading so jalo ra ka Xivambu ri na xivono xa kahle. And then on record ne Yeah. tatani Xivambu ba extended invite Yeah. ya ku va ta hi joina la ka Shangani Gang ta so va- a va khumbi xikirini Floyd Matweni. a va khumbi xikirini Ta va ku. mai buye ka Shangani Gang. Yes. Yeah. Okay, and kesi ngopfu bamfambisana na yena so ai fambe Mama, nsin'we. So ka ti-tour mi nga yi byeli ku la famba na n'wina loko mi ta ku hi le Cape Town ya Cape Town hi ta hlangana Yes. kwini Mi fika mi hi kwenuta. a hi nge longi vanhu hi va longa hi ku a hi fambeni so loko hi le Cape Town n'wina na Cape Town hi ta hlangana kwini A hi longi tingopfu. a hi ali kumite A hi longi timbuva. tikuma Phela hina hi ta ku loko se munhu a hundza ka Sikhobo hi fika hi nghena laya hi le kwihi laya mabazini ma yima kona. A na bomu hi fanele hi pfula mbuva yi nge za yi ptletleka laya na swin'wana. Okay, hi nge longi. Okay. Cape Town hina n'wina Northwest Pitori. ya hi vona lava hi nga dates ta vona Majesi ma hina kambe mali muni na swikipa. jesi 360 xikipa i 260 loko u ri la Xicetla a Trashville loko u ri la Gauteng province Swi tla ve mambyana. price ya le tse loko ku ri u le handle ka Gauteng province and Gauteng province a hi vuli John ata vanhu va bisect loko u le handle u ngetela 100 rand hi courier loko u tisela hi D-Rock swi endla fika u dijeliwa la Yeah. loko u tisela hi Gaza Bosch swi endla fika u menameniwa Swi nga endla u byela timhaka ta vahakatimo. hi ndlela yaleyo Masin kesi ngopfu ku va hi ri na n'wina ne Khenselile so xin'wana xikombelo Facebook xa mi tem na yona? mehe ya i kona so xin'wana xikombelo xa mehe Facebook i ku yini? loko mi ri na Before xikombelo xa vahakatimba xa ku ngunyuta. Facebook ya n'wina yini? singile silanga singile sihla ta mi komba mama Sindika Yeah. Hayi, I'm not So- landeliwa hi mina for. okay a ni va byerile so a ni vulela ku ka n'wina loko mo tshuka mi ri na ti-event around ya ni kombela ku tani ta mi entertain ntamta ngunyutela A ni mi sungula sweswiwani. okay speaking of ngunyutane ya se na hetini eChangani Gang hi sweswo before xitiviso xo hetselana i ku ni ya ku ngunyutelweni Mi ni ta ni nga ri kona.